Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biya kita, ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan a Remy, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sakbay ti amin, kablawan kayo paingawan labas, di ta istasyon ti radyo. May sakmet kadagiti avid listener kadagiti amin na programa yo. Ket naawis nga rod ti riknat, mangipatulod met iti pakasaritaat. Kababain man, ngem kayat kumet a maibinglay kadagiti dumdumngeg. Tapno makaipaay met iti adal. Dakkel unay tinagbasulak iti asawak, idi addapay lang iti abroad. Ket gapo iti nakaro nga iliw ko kenkwana. Nailaw anat iti mismo akumpari mi. Bueno papagayam, hintay dinggan ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod. Ni pagayam a Remy. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agan-anad ka kumaiji abroad, Tony. Wen, bakit? Kanayon nga ramidat day ta. Gapo tayo ayatan ka unay-unay. Kasta akmat kan ka. Si kalaang ti lalaki iti biyak ko. Awan umasping iti panagayat ko kan ka. Di ka madanagan. Kalpasan ti kontrata ka manggad iji balasiw tao. Agawid na kadagos dito'y pagilyan tayo. No apay ngamin anapanunot mo pay laang ti umadayo. Kat adumot ti mabali na panggadam dito ili tayo. Para iti masakbayan ti anak dati pampanunutat. Remy, agurno ngak. Tapno daramatan na. Inton agadal iti kuleyo. Tony. Nangato ti arapapo iti anak ta. Kanti pamilya tayo. Diyak kaya't ngagbisin tayo. Isungi ka gumaak ti mangged iti adayo a lugar. Nanang, nakapanaw kaya man ni tatang idirabi eh. Apay saan da ka rining? Tapno nakapagsarita kami kumamat. Teresa anak, saan akayat ni tatang mo ti malidayan a pumanaw? Iso asaanen a nagpakadakan ka. Anya? Saan na bale? Taapaman a makasangpot iji abroad. Umawag adagos kat agsarita kayo. Wan nanang. Ala, nalpas kamutan a nagarmusar anak ko. Sumrekan iti pagadalan nyo. Ne, agbusbusinan ni uncle mo adyon. Umay nakasukunan. O nanang, mapanak nga roda na iti pagadalan mi. Tigayam tricycle ni kumparim adyon ti service ni Teresa amapan iti pagadalan da. Rimay. Wan tatang, iti kasta saanen amarigatan nga agora iti tricycle dita kalsada. Amuyo matan dito lugar tayo. Manmano ti aglabas alugan. Sa bagay, may mayaten ti kastaan na panunot yaw nga agasawa. Takaasimot nga agpaiso ti apukaw. Aywan gayam, kumusta mo tin ni tunay ijay abroad? Nasaya at matatang. Kinapudno na. Nagsarita dan iti anak na. Naanos ti asawam anak kaw. Amo na kayo apanunutin nga agina. Nang runa iti masakbayan yaw. Wan, tatang. Nalakalaang ang makastrek iti trabaho na. Taado ti amo na at trabaho ay. Nalaing pa'y akarpinteraw ti asawam. Nagpintas ti inaramid na akabinit may kaninanang mo iti balay. Wan, tatang. Mala, anusam ti anak yaw. Tainton makaornong nito ni ijay abroad, agawid tumutang. Wan, tatang. Ket nagkariakin ni Tony. Pulos asaan ko abaybayan ti anak ni. Pasensyakan, pare Jun.
Awan pa'y laang tibayad ko kan ka iti panang service mo kini Teresa amo pan ije pagadalan. Okay laeng, Mari Remy. Maawatan ka. Di ka madanagan. Taapaman ang makasweldo ni kumparem. Agpatulod adagos iti kwartami. Unay kalakit din ay, Mare. Di mo ka di unay panunutan dayta. Saan na nasabsabali kanyak ni Teresa? Di uray man kit di librin ti panang iservis ko kankwana ama pan ije pagadalan. Ah? Saan pare? Kababain mo't kan ka Saan mo't alibre ti gasolinam? Nagmayaten ti panag-is-isa mo, Mare. Ah? Kasla ka manin balasang tawa ni kumpare. Balasang idikalman ko pare Jun. Wala. Balasang nga napintas. Mare, saan lahat na nagbaliw ti kinapintas mo? Uray na bayagan na nagdan na kayo kini pare Tony. Rabiin nga mita ka lang ang naggarahi iti tricycle mo, Jun. Awan, Marta. Ano nga min ti pasaheros ita? Iso na rabyanak. Sayang mat na masapak nga garahe. Ala, naidasar kumatan ti pangrabyanta, lakay. Ingka agbuggon iti imam tamangantan. Unay kalakid din aya. Saan akong nga ubing abasit, tapno isurumpay lang ti aramida. Saan mo't adakas ti imbagakkan ka? Ala, aramido mo ti ibagbagak tan mabisina kon. Nagbayaga ka, nagururay kan ka. Mabitay. Kita akno asino ti nag-text kanyak. Umuna kalata namangan no mabisin kan. Madamdama akto namangan. Nagudong kamat gayam, Mari Remy. Wan, pare Jun. Sinapsapa kong tinagudong. Tapno adupay ti mairing Pasko at trabahon ije balay. Sabagay Awan gayam. Jak na sumbatan ti text mo kanyak idirabi. Apag isumot na naibus tilod ti cellphone ko. Okay laang, pare. Ayun gayam. Makabayad akon kan ka. Tanagipatuludan ni kumparem ato ni iti allowance mi kini Teresa. Kasta ka di, Mare. Un pare. Tinasayaat. Itulod na kun ije balay. Taijayan ti pang tedak iti bayad ko kan ka. Kan ije kan tumutin ang mangal daw. Ay na. Nagsayatan day tanga imbagam. Wala na. Aglugan ka nga rudan, taintan. Ay na. Napsuga ka, Mare. Talaga nagnanam ti panaglutlutom. Apay, saan ang naimas ti panaglutluto ni Mari Marta? Kwa. Naidumduma ti panaglutom, Mare. Apa yan, Mare? Apa yan nagsanay ka? Ay na, kailiw ko nga minan ni kumparem. Kinapudno na. Paborito na ti sidaan alinutok ita. Kat among pare, kastamot laang dagiti balbalikas na. Naidumduma ti panaglutlutom. Dayta ti kanayon na nga ibaga kanya. Anya? Ay sus, nakaado akon iti na ibaga, pare John. Pasensya ka na. Sikamat, Mare. Di mo unay panunutan ti asawam. Liw-liwam kit di ti bagim. Sikalang ti nakakaasi, no kanayon na panunutam ti lailo ni pare Tony. Ay, diyak ngamin maliklikan tag panunot, pare. Sumagmamanon abulan ti kaawan ti asawak dito pagilian tayo. Mare. Ay ayatak unay ni Tony. Iso akailiw ko launa yan, pare Jun. Apay adi ka makaid na, Jun. Day tala cellphone mo, tig-iggamam. Maturog ka kadilatan, Marta. Di na ko ni kaskaso. Masapa ka pa'y ngagpasada iti tricycle inton bigat. Maturog ka kit din. Sanak nga ruda makaturturog. Di nakman pilitan ta aga patalaang. Anya? Saan nga agpada tirik nata ang makaturturog? No makaturturog kan, umuna kalatan. Anya ka din dito nga itetext kanyak ni pare Jun. Rabiin, ngamapay akayat na ti umay dito balay. Nanang, nakariing kayo pa'y laang? Kuwa nga minanak ko. Diyak makaturog. Ha?
Mala, ituloy mong timaturog. Sumra ka pa iti pagadalan yung intun bigat, anak. Nanang. Sumbatak ti intex kanyak ni Pari John. Tengat rabiin, ngam apeng imalat yung kapailaang dito balay, Pari John. Mare, jak namin makaturog. Sige, agsarsarita tangarot pare. Tauray siya, jak mat makaturog. Mare. Pare John, tiima. Nasapsapa mo't nagkapo dito'y balayaw ni John, Rimay. Sinukon na ni Teresa, tatang. Taitulod na iti pagadalan. Anya asinukong. Ket awan mo't ti tricycle ni John nakita. Naguray iti sabali at tricycle ni Teresa. Nakitak ijay igid ti kalsada, itay laang. Ha? Ken apay akaslan na puyatan ka, Rimay. Anya nga'y tinakapuyatam, anak ka. Kwa, tatang. Imawag namin ni Tony. Kat nagbayag kami ang nagsarsarita. Ha? Kasangag pa iso, tatang. Iso ana po yata nak. Gapo iti iawag ni Tony. Di ka madanagan, Tony. Nasayaat kami matkin ni Teresa nga anak mo. Laglagi pang Remy. Ay, ayaten ka unay-unay. Da kayo iti anak na tipang panunutak dito abroad. Ha? Oh, apay hindi ka makasumbat. Umdasan namang nga ayaten nakmayat. Ay, ayaten ka mat unay-unay. John. Ay, ayaten na ko na. Ang nagliday mo ti boses mo. Nabanugak lang amin. Iso analidayak. Pasensya kan, lakay. Di ka nga nung nagbanog. Ala, saan ako na makapagbayag nga umawagan ka? Tani, at dapat trabaho. Bye. Bye. Diyos ko. Agul-ul budak iti asawak. Nagsingpat ni Tony. Ngam apay anay turad ko aginuliban. Makon-konsensya. Nana, anya ti mapaspasama kada kayo? Awan anak ko. Sige, adaywan nak pa ilang, ha? Anya? Basta adaywan nak ko, nak. Saan ko maanatangkan ti ulom, Teresa? Apay nga naibanak dito balayo, Mare. Pare, John. Oh, apay nagsangit ka matan. Masiko ka. Anya? Talon na bulan ngagdadagsana. Agbasbaso lang iti asawak nga day dya abroad. Basol mo da ito'y. Nagayatan ta da ito ado, Remy. Iso di na ko mapabasulan. Anya? Anya ti ramidan ta. Dakala pa kay babay nang da ito napasama. Saan asyak ti pagsaludsudam no anya ti rumbang nga aramidan ta? Agpanunot ka! Houston, baby. Di ka nagsangit. Taubaan ka, anak ko. Oh my God. Ay na, ang mga numabisin ka. Mabit lang. Sino nga tatagtok-tok-tok? Mabit lang. Umayan.
asin. Tony. Apay anak lahat ka nakakita kanya. Raimi. Tony. Agsangsangit na ito anak mo. Mabalin ka di pagsardangan. Tanapatag tibagakkan ka. Pagawanin na, Tony. Iti da ito'y ngay naramid mo. Pulos at di ka mapakawan. Idarom kayo ka ni John. Nagsakit na ito'y ngay naramid mo kanyak. Nagrigrig at ako'y di abroad. Tapno lang kuminawat ibiyag tayo a pamilya. Ngam kastoy din subad mo. Tony. Aglunit man ti sugat. Ngam adalat tapiglat amang ipalagip iti napalabas. Ayatan ka, Tony. Ulbud! Ulbud ka! Namimpinsan anapukaw ti panagtalag. Kan panagayat ko kan ka. Pakawanin na ko, ma. Saan akas ka rin na ti mamakawan, Remy? Saan ka naragsak ang nakakita kan ka? Nga daan iti anak. Anak iyo ka ni John. Pumanaw ka dito'y balay. Tay kate kung ti karbangam dito'y. Da kami ka ni Teresa ti rumbangag na dito'y. Ala amon dagiti gargarat yo iti anak mo. Tapumanaw kan.